اف بشتي حي سال يعني شكوشبرية خلقي مي عفريني اجي بري خدان شهبة ج طبقة ورقة حسكي وقامشلي نها ابن بشتي في حي سالنا رو مجارة وغير فابية هف نقاشي هاتن كرن ام كان بيجن خالق جوير ركفتنا بيستو نهي آزار 10,026 ما بين سوريا ديمقراطيك وحكومة سوريا الدمكي اف رو حاضرتين يعني هاتن في تشاروجي كرن 400 مالباتين نافچه شیه مابتا آجن درسه اوی وگرن عفرینه و چروجنادا یعنی نزیک یعنی وقت بحث دکند بی روجا اینه پشت اینه بری اینه یعنی جبو حاضرتين لوجستيك چه ببن اف 400 مالباتي وگرن جي وار خج و آليين يعني قاشتين كرن و آليين جارانتي ودرجي امزانن جورا وير كفتنه هي وكسني مي خلقي عفريني تبلي ببن جفدا ريجي يعني إهران أو هناك جدار وجهات از تخمين دكم يعني وقت لهفكرين كتشبيه وجبوا أولهية سد راستي تنابله أم ببيجن آرامی يعني هناك هي خلق ما فجرية هجمارك بري في دكروان در دور دست مالبات فجرينا يعني هف مترسين هنا أم هفي دكن أم چاوی خود چی یعنی ام ببیشن بگرن یعنی ام چاو بگرن ام کانبن یعنی درد و عیش و علم ما وگر بی و وگرا خون و خیال ما بی جای کرمنج عفرین وگر جارک دن خلق ما لسر جیه خود بمینه او گارتان دموگرافیک یعنی پرانی نمایه يعني قال لك يا مايا وهفشي و خلق ما وگر او جنامينه ام بر وجد بيجن ريبريا عفني جم دا خاص دكن ام د بيجن اونجي كلاك خلق ما بن وسوز دانه ان مال كردا والا بكن سر و بلانه این کار بکن و وقت آگاهی دیگه ما کارجی های جو عالی دا و ام جی وقت خلق عفرینه ام بیارا و گرینه یعنی دمی چقا نسبه و خلق ما جوید کم لبندا و گریبن ام کانبن جارک دن این وگر مال خو بسش کوچ بریرا بس ج پنابری را یعنی 8 سال مت او نمان لداوی ام وگر سر آخا خو و ام جنوا خلق عفرینه ای دار زیتون شیم بکی